Mi smo mogli umrijeti. Gotovo. Znaš koje stvari su mi magija? Vezanje čvorova. Vezanje čvorova, znači brutalna magija. Znači ovo prošlo ljeto bili smo na nekom moru i u jednom trenutku trebamo pristati. I ovaj lik na doku koji čeka naš brod da dođe, uzme konop koji mu je dobacio kapetan i lik namota na onu, ne znam kako se zove, ona kuka na doku, uzet ću to. Kuka na doku, uzme kabel i ovak... I zaveže brod, jebem ti mater. Ja gledam šta radiš, jel ovaj dečko, jel mu dobro, jel ima tikove, ne, veže brod, ja kao šta, pa ništa napravio, i lik uzme drugi kabel isto. I zaveže brod, buraz, nije da ga zaveže, taj brod se mico nije do sutra. I ono, pazi kakav je to čvor bio, ovaj kao otpusti brod i lik napravi ovo. Buraz, bila je nevera tijekom noći, mi smo mogli umrijeti, evo te. Kao ne, to je bio siguran čvor. Siguran, šta da je Galeb sletio na špagu, gotovo. Di je god, sa Ivicom Kostelićem negdje kod Albanije je. Prva dobra,